Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Nafs tarbiyasi, tazkiyatun nafs silsila darslarimizdan bugun birodarlar yangi mavzuni boshlaymiz. Bu as-siqa, ishonch manzilati. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning hadisi. U kishi aytadi: "Sa'altu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an sunnatihi." Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan u kishining sunnat haqida so'radim. Bas shunda Rasululloh dedilar: "Al-ma'rifatu ra'su mali." Ma'rifat mening sarmoyam. Wal aqlu aslu dini. Aql dinimning asli. Wal